ijambo mije prof bishatse kuvuga iki? mu magambo arambuye ni minisiteri ikora umushinga ijyanye mije prof bijyanye n'ibyo burobyi, ihagarariye ibintu by'abarobyi mu mazi. Bitese ibyiza umeze neza? meze neza. Bakwita gute? Banyita Ndayizeye Boaz. Ko warakaye bro? Ntago narakaye. Bakwita Ndayizeye Boaz? Yes. Mvuga ukuntu ibintu bimeze. Ngiye kukubaza ibibazo 5. Nubitsinda ndaguha amafaranga 2000. Tayari. Nuramutse ukutsinzwe ikibazo cya mbere byose biraba bipfuye. Nutsindwa icya kabiri biraba bipfuye. Sibyo? Sawa. Twagiye. Icya mbere. Guverineri w'intara akora iki? Guverineri w'intara niwe uhagarariye ibikorwa byose bikorerwa mu ntara yose. Icyo wagitsinze ni tayari. Icya kabiri. Iyo uvishe banki y'isi bomva ari banki ikora iki? Abari banki ihagarariye andi mabanki yose. Icyo nacyo wagitsinze ariko ntabwo wagitsinze neza, gusa turaza kugerageza turebe ukuntu turi bubikore, sibyo? Icya gatatu. Ijambo Minaloc. Minaloc mu magambo arambuye ni iki? Minaloc kiratsinze. Minaloc ntabyize. Bibirare bibuze mwese muri kubibona. Twagiye next. Undi. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Mwitwa bande? Nitwa Ngirinshuti Evariste. Ukora iki? Ndi umukarani. Uri umukarani? Ndagira ngo umbwire ijambo rimwe mu cyongereza unarisobanurire mu kinyarwanda. Mbe byiza ko tuzi icyongereza tukiga mu kinyarwanda. Ngiye uri kubaza ntago uri kubaza. Natwe tubwira mu kinyarwanda. Twavuganye ko ndi bukubaza ibibazo kansubira. Gereza ibyo ngubwo nyamba natsinzwe. Ubwo watsinzwe tayari. Undi. Bitese? Ni byiza cyane. Bakwita nde? Banyita Uragenimana Vincent. Vincent? Ukora iki? Ndi umukari ngo hano Petite Barriere. Shaka kubaza ibibazo bikeya wabitsinda urabizi nawe. Iyo nubitsinda biragenda ute? Imana bimfasha mu ngabitsinda ibihembo ndabibona. Ndagira nkubaze iyo wumvishe gender balance mu kinyarwanda bumva ari iki? Gender balance. Numva gender balance ni uko gender ni uburenganzira bw'abagore n'abagabo. Abagore n'abagabo ni gender, mbese uburenganire muri kinyarwanda hari nuko numva gender balance ko bimeze. Icyo wagitsinze. Ijambo Minaloc bishatse kuvuga iki mu magambo arambuye? Minaloc ni Minaloc ni minisiteri ishinzwe gukora ibijyanye n'ibikorwa remezo bya leta. Peace mu kinyarwanda ni iki? Peace mu kinyarwanda nzi ko ari amahoro. Wagitsinze. Arabura ibibazo bingahe? Si bibiri. Arabura ibibazo bibiri. Ndashaka kumbwire sutuye mu Rwanda? Ndi mu Rwanda. Urabura ibibazo bibiri, sibyo? Ijambo mije prof bishatse kuvuga iki? Ijambo mije prof. Ijambo mije prof bivuze mije prof ndumva icyo kibazo gikomeye cyane ntabwo nge sinari naguhaye amahirwe je prof ndumva
hari ikindi kibazo kitari icyo ngicyo mije prof numva mu magambo arambuye ni minisiteri ikora umushinga ijyanye mije profil ijyanye n'ibyo burobyi. Mije prof ni minisiteri ikora ubushinga w'uburobyi ihagarariye ibintu by'abarobyi mu mazi. urambwiye subiramo ntago ndi kubyumva neza. Mije prof minisiteri ihagarariye ibijyanye no mu mazi ibintu by'uburobyi mbese mu mazi ibigenga mu mazi n'ingendo byose ndumva ari gutyo ko mbyumva. Ewana wakoze cyane wagerageje ariko watsinze. Wafashe calculator? Ndayo nakozeho. Nayo wakozeho? Nayo ngiye mvite mentale yanjye calculator mentale kabisa. Imibare itagiri 90 kugabanya 15. 90 kugabanya 15 ni 6 n'ibice amasegonda harabura 2. Harabura 1. 6 ararangiye. Gakomeze mbwira ntari. Ni 6. 42 kugabanya 7 ni kangahe? Yitwande Habumuremyi Onesphore. Irindi Habumuremyi Onesphore. Genda kubaza ikibazo kimwe ntugitsinda ndahita ngo 500. Onesphore bivuga iki? Onesphore bivuze nyine Onesphore ni izina ryerekeye kunuza nyine ku bintu Gerekeye ku bintu. Okay. Ni izina gerekeye ku bintu. Ibintu by'Imana nyine. Ibintu by'Imana. Imana igira ibintu. Asanga. Cyangwa ni izina gerekeye ku biraha. Aya. Ese ucuruza ibiraha urumva zitekeye ku biraha? Aya. Ubwo rero watsinze. Mwako mumenejana none se nubwo. Okay, ngiye kubaza ikindi kibazo. Nuramuka ugitsinze ndaguha 1000. Ndakoza ibintu birimo imibare. Muri iyo ndobo ufitemo ibiraha bingahe? Muri ndegete. Ubu saisi tuvugana harimo ibidiya 62. Bibarire hano. Nutsindwa bureka nutsindwa. Urahitumaho 2 mbirye. Nari ibi. Gira inyuma. Nawe natsinda. 30 na bingahe? Na 2. Takuwa ngahe? Nawe natsinda. Wagiye. Bibare. Nabyibare. Muniza agashashe. Oya nagira uniza agashashe ndikoresha agashashe. Ewana mwana rayari y'igihumbi. Uhita uyagira iduta zaza imikino kandi byo bibiri. Nta kibazo. Nadanjaye ibitya bibiri. Kisi bitaravamo. Ntekereza ko sibuza gatari kuba. Oya urusenda sura rubara. Bari kurukura. Oya barira hano. Oya bureka. Hagarara gute. Uretse. Tereka. Oya mbiteretse hasi. Bibone. Nusisa ariko. Wagiye 3. Bara. Bavuye ndabutereke. Bara. 5. 5. 7. 10. 9. 11. Yego. 13. 15. 17. 19. 21. Yego. 32. 35.
37 39 40 bisigaye katubare 40 oya bureka 40 kimwe na kimwe rekera 1 2 3 4 5 6 hano ni 43 41 itonde harimo 1 2 3 4 5 12 yatsinzwe umeze bite umusaza ni fresh wa oya wikora witwa nde yabantanize reba muri kamera bakwita Nizeyimana Shakur Nizeyimana Shakur uri umuyisilamu yewe ngende umwemeramana tu ndakubaza ikibazo kimwe cyangwa ushaka ibibazo bitanu ariko nyine ngutsinda uramemba untsinda ndaguhemba Minisitiri w'ubuzima yitwa nde yarakuriye ikigo cya kino kigo gishinzwe ubuzima nani rege se apana Minadefu uretse ikigo cy'ubuzima urawa Dr. Tsabe Nsanzimana sinagitsinze nibyo sibyo njye banyita Tupac bakwita Nizeyimana Tupac bamereza umurongo umwe wa Tupac ndibuka umunsi umwe mvuye Igoma gucoma cyoye bure nyinshi cyane zitagira ubugarukiro muranarivani inyinya ari nayo kiduka nk'amanga wo nazi hose ni ubuzima nta Imana itagucungira uranyemeje none se Shakur ayo menyo yagiye aya menyo mani yaguye muri accident accident neza wazi ikibazo cya nyuma se cya nyuma kabisa egera hino uragisubiza mu masegonda 3 sibyo yes 13 kuko kuba 14 ni kangahe abantu ndatsinzwe ngo ni kangahe ndatsinzwe oya gerageza 13 kwa 14 ijana na kama ijana 12 ntabwo utagize wagerageza sinagerageje fatani 13 kwa nesi impeta ni zahabu ariko iyi mpeta ni zahabu man ni impeta ni zahabu ubu wayigurisha nkangahe iyi mani iyi nge nago ni $1000 wambaye $1000 $1000 hapa zuminga turebe mena vala iyi ni $1000 uri kubona $1000 oya urayibona $1000 iri ku isoko se ni yanjye yo kwambara ntago wagurisha $1000 yawe iyi ni yangu warayiguze warayibye iyi narayiguze nese ntago biba nge ntago niba nge yime ngohereza amafaranga 100 igiceri cy'100 nanjye nakiguhereza kimwe ntacyo nukuri ya noti ndakugarurira ndakiguha akazi nande ngaho garura mutuvunjire abakobwa bazakubona bazaza kuguhiga dibiceri okay duha amagi igi nangahe ngaho nawe ngwino nkubaze nutsindi ikibazo kimwe ndagura iki igera hino n'igitendo uramemba ntabwo uragura igi uguramo amafaranga nta kibazo igera hino bitese Sawa. wakwita nde Emmanuel Ndayisaba. Emmanuel Ndayisaba ndagira ngo umbwire ari igi n'inkoko ni iki cyabanje ku isi Ni inkoko. none se igi riva mu ki Ni inkoko. inkoko iva mu ki se
inkoko iva mu igi. none se igi n'inkoko niki cyabanje ku isi? Ni inkoko yabanje. Gute se kandi inkoko iva mu igi? Inkoko yateye igi na byose birunganira. Kandi igi riva mu nkoko? Ariko mende ko inkoko ariyo yabanje. Iyo nkoko kandi yari yavuye mu igi? Reka bazi ibintu bicorekeranyije. Habanza inkoko se igi rikava. Ese habanza igi inkoko ikava? Habanje inkoko. Habanje inkoko. Ngiye gusubiza igisubizo kandi urasanga ari cyo. Nusanga ari cyo. Ntabwo nacyumva. Ntabwo bishoboka. kandi inkoko iva haremwe igi ryararemwe se riri mu biremwa. hari ikibazo Hamanje inkoko we. inkoko muburanya. hari ikibazo inkoko iva mu igi Hamanje inkoko ratane bakuburanya. Ibiremwa dufite nibihese. Mbabwira akantu kamwe gusa. haremwe oya zana kujya gitubona none turebe ko tunasangamo inkoko Sana turemwe nawe warara. Zana turemva. Inkoko waza umwana n'umubyeyi. Ngo ari umubyeyi n'umwana ngo habanje iki? Musimba bitari bimwe. ntabwo bihura. Icyo ntabwo gihura. Habanje umubyeyi. Nundi ho inkoko n'igi habanje inkoko. Wowe uri kwemeza ko habanje iki? Wowe uri kwemeza ko habanje iki? Ngende ikameza ko habanje inkoko. Inkoko iva mu ki? Inkoko iva mu igi. Ariko habanje inkoko. Gute se? Nanone hatabanje inkoko najya ntiryaboneka. Gute se? Bisobanure numva uburyo Bishoboka bitese. ubu uzi ukuntu byagenze ngiye nkubwira conclusion. Ntago nabyumva. Kuko ntago wambwira ngo habanje igi inkoko sikava. Nese inkoko yaza yatera igi. Inkoko habanje inkoko. Inkoko itera igi. Ivuye he? Inkoko arimo nuko ni nk'izibindi binyama. Kuki se hatare mu igi? Si itungo nk'ayandi n'amatungo nk'ayandi. Habanje? Byanga ntago nabyumva habanje inkoko. Habanje iki? Nk'uko wabaza umwana n'umubyeyi ngo ari umwana na nyina habanje iki? Gusa ubwo babisobanura gute wowe? Habanje iki? habanje inkoko. Gute? Impamvu habanje inkoko yararemwe. Ya nkoko impamvu yaremwe yarari kugira ngo igire atera amagi. Ndagira ngo nyereke muri biriya handitse ko Imana yaremye inkoko itaremye igi. Impamvu yaremye inkoko. Nyereka aho byanditse. Hoya ntabyo kujya muri bisobanura ukuntu byagenze. Imana yaremye igi. Imana ijya kurema ibintu byose, Imana ijya kurema. Ntabwo yiriwe cagura. Wari uhari? Yaravuze Imana yaremye uhari. Tugendera kuri Bibiliya. Cyane ngiye nyigenderaho. Ngiye ibirayi nyigenderaho. Iri he? Ibi ni ibyaremwe ariko Bibiliya tuyigenderaho. Uri kugendera ku butaka kano kanya. Utega amatwi wumve. Hari ibintu byose tugendaho byararemwe. Yego. Urabyemera ntubyemera. Ariko ntabwo ibi ngibi ari inkoko. Tega amatwi wumve. Bemera ko iyi si tugendaho ari byose ari ibintu byaremwe. Ndabyemera. None se. None iki? Njye naguye ko habanje iki? Habanje inkoko. Iki kibazo cyakunaniye reka nkubaze ikindi. Mbaze ikindi. Uri tayari? Ese bita umusaza? Naribi. Umeze ute? Fresh. Bakwita nde? Je suis comme Kazungu Issa. Je suis comme Kazungu Issa. Agasubiremo. Ntabwo mbyumvishe. Gasubiremo. Je suis comme Kazungu Issa. Witwa komu? Mbajije bwa mbere? Sawa. Icyo ntabwo ari ikibazo cya mbere. Tugira ngo tubanze tumenyane. Witwa nde? Kazungu Issa. Ukora iki? Umukarani. Uri umukarani. Okay. Rimwe gukuba rimwe ni kangahe? Gukuba rimwe? Si hafi kabiri se? Ni hafi kabiri? Sawa, rimwe gukuba rimwe ni hafi kabiri. Ego. None kabiri gukuba karindwi ni kangahe? Kari gukuba karindwi. Kamanzi mire kwanza. Ye turacyari kumwe na reba. Banze mire, wamaze kumira? Karindwi? Oya, nambaze. Karindwi gukuba kabiri. Reka mbikubwire wana. Hari ikibazo? Nta kibazo. Si 14 se? A1. Bata chance. Si 14. Icyambere yagitsinzwe. Rimwe gukuba rimwe wagitsinzwe wavuze ngo nicyo bitwaye.
rimwe kugabanya rimwe ni zero. ngo ni Zero. icyo nacyo kinaniwe Bisobanura ngo iki? Ngo rimwe kugabanya we umva mwene bamwe mutuze ngiye ni medite byanjye. mutuze abanza amenye ibyo Ibyanjye munamo atsinzwe bingahe we ntihagire niba mutarize mutuze ngiye nawe mvuge ibyanjye. wize amashuri angahe Ngewe ngiye nkubwisha ukuri gutyo mbona simbeshe. ijambo diplome mu kinyarwanda ryitwa ngo iki Diplome ni impamya ubumenyi. yagikoze yakisha wize amashuri ibyo ariko ntabwo kiri mu kibazo kandi nabyo uri kubimbaza nabyo ndabisubiza. Nabyo uri kubimbaza ntabwo kiri mu kibazo. ntugisubize nta kibuka byarangiye Nyine ushaka mbaze nyine by'ukuri. ariko twavuga ko ndakwaza ibibazo bingahe Wambwiye bitanu maze kwicamo kimwe. Yose kino ubundi ujya unaboroka kugira ngo manze ngirite maze mvuge n'umusaza. okay jya kubaza ikibazo cya nyuma Cyanyuma kandi ari bitanu ugomba kumbaza. harya harabura bingahe simaze kumubaza bine se ngo bine yabimbajije kandi kimwe kiborotse. oya hasigaye ikibazo kimwe ikibazo kimwe gisigaye ushaka ikibazo cy'imibare ushaka icyo mu buzima busanzwe Wowe mbaza ibyo ushaka kubaza isi. wese uri isi Oya nawe ndizi. uri iki Wowe ibyo urimo gukora wowe baza ibijyanye n'igihe nicyo isi yagenderaho. Sawa nta kibazo. uvuga indimi zingahe se musaza kugira ngo umenye ururimi ndi bukubazemo Vuga ikinyarwanda n'igiswahili. n'igiswahili Iringara ndagerageza gato. uvuga ikinyarwanda n'igiswahili Iringara ndagerageza. njya kubwira ijambo mu kinyarwanda urinkirire mu giswahili Ntarebe. ijambo kuyabangira ingata Kuyabangira ingata mu giswahili tuza mbikubwire. Kuyabangira ingata urabizi sibyo? Nyine reka mbikubwire. Square. Kuyabangira ingata niho gusanga uri mu kibazo sibyo? Warangiza icyo ni igisubizo ijambo kuyabangira ingata sibyo niyo ushaka kumenya. Tufunge kata kisha tuende biro. ngoni Kuyafungira ni ukwirukanga. vuga nyine gutyo kuyabangira ingata. Kuyabangira ingata ni ukwirukanga nyine. Oya mu giswahili. Mu Kiswahili? Kuyabangira ingata. Sindio? Ibyo mushereka nembe abo bo ku ruhande mbese baje gukora iki? Ni wacece. Bimbaza ngiye nyine. Ndi gukoza wenyine. Ijambo kuyabangira ingata. Yego. Sibyo? Ngwane bisema mu Kiswahili. Muchunge menda bisema vyote. Biseme kabisa. Kuyabangira ingata. Umbega ngo twirukange vuba vuba. Ese ni Kiswahili? Tukimbie mbio mbio. Tukimbie mbio mbio. Yakoze ibibazo bingahe? Mu bibazo? Ubwo yatsinzwe. Kandi oya munyareke ibyo mwambajije. Ese nakoze bitatu ahubwo hari bimwe ari kwica. Hari bimwe ari kwica uyu mugabo. Hari bimwe ndi kwica? Hari bimwe uri kunyica. Rimwe kugabanya rimwe ni 0. Oya ibyo icyo cyarangiye nakije. Rimwe gukuba rimwe ni 2. Ibyo ni 2 nishe. Kabiri gukuba 7 ni 1000. Oya nawe navuze 1000. Bavuze kangahe? Ye nababwiye 2 gukuba icyo yagikoze. Nagisuyemo ntabwo yakikubwira. Mbasubirire. Subiramo. Ako hano turi kwishyuca muri kubaza ibibazo. Gukorera inota ariko. ari gukorera amafaranga Asubiremo. abisubiyemo rero ntabwo yabisubiza Mbaze none ngiye ku murongo. Ari gukuba 2. Uri ufite angahe uri abetingira? Amafaranga uri kuyatsindira arahari no. Wowe ufite angahe nyine? Gufungura hari.